Ladies and gentlemen, welcome to the International Airport of Dubai Little. این اخیر دینازور را یافتیم. سلام علیکم، روز همگی بخیر باشه. با دیدن برج خلیفه حتما فهمیدین که ما کدام دولت ده هستیم. بله، اینجا دبی است. میخوام درباره دبی کمی معلومات داده باشم. چگونه که معلوم است دبی یکی از کشورهایی هست که تمامی توریست ها برای زیارت به این کشور می آیند و هر جا که توریست باشد در اونجا زندگی کردن و کاروبار کردن بسیار هم مفید و سودناک است. و دبی یکی از کشورهایی هست که اکثر آدمان در اینجا سرمایه میگذارند تا اینکه بهره‌های خیلی و خیلی بسیار به دست بیارند. پس فرصت‌های حیات بهتر یا اینکه زندگی خوب داشتن در این کشور بسیار هم زیاد است و هر کسی میتواند از صفر یا از همون نول شروع کند و به جایهای بلند رسد. این بناهای به حشمت و بناهای دیگری که میبینیم همه اینها قبل از 20 سال و زیاده از 20 سال به قمزار یا اینکه همون صحرا مبدل بود، ولی با جلب سرمایه گذاران و دیگر کار و فعالیت ها توانستند که شهر دبی یا اینکه امارات متحده عرب را به یک مملکت تبدیل دهند که پر از سرمایه گذاران و توریست ها با قرار داشته باشد. مملکت امارات متحده عرب که با اتحاد کردن 7 امیر یک دولت شد، یک مملکت شد، توانستند که این مملکت را به این پیشروی ها برسانند. و الان حاکم این امارات متحده عرب برای خارجی ها که در این کشور آمده سرمایه گذاری کنند یا اینکه کدام بیزنسی داشته باشند راه اندازی کند بسیار هم آسانی ها پیش بینی شده است. پس کسانی که بیزنس کنند و کسانی که کارگر شدند برای همگی فرصت ها هست. حتی برای زیستن و برای داخل کردن فرزندان در دانشگاه های مشهور و معتبر یکی از مملکت های بهترین هست و در امنیت و در آسایشتگی درجه خیلی بالا هست. هرگز پلیس یا کسی نیست که تو را اقامت رو تفتیش کند و یا اینکه گهی یا یکم مأمور راه باشد که در هر قدم ماشینت را باز دارد و از تو رخصه قیادت یا هم پروا را طلب کند. خلاصه می توانیم گفت که بهای خیلی بالا میتیم در این مملکت و نظامی که در این مملکت وجود دارد. طبق عادت های ویدیوهایی که من میکنم درباره این چگونه رسیدن به دبی است و فرصت کاریش و چگونه رسخاتها یا اینکه خراجات ها دارد این مملکت و چگونه آمده اقامه یا اینکه اذن زیست را دریافت نماییم. پیش از هر چیز شما تقدیم ویزا میکنید، ویزای آنلاینی یا ویزای کاری. ویزای آنلاینی چی است؟ ویزای آنلاینی درآمد شهروندان خصوصا شهروندان تاجیکستان را به سرزمین امارات متحده عرب به مدت 30 روز اجازه میده و تقدیم نمودن در این ویزا بسیار هم آسان است. تنها می توانید که با نسخه برداری از شناسنامه خود یا کپی پاسپورت و مراجعت کردن به ما یا به هر جایی که ویزای دبی رو می تواند بتیه مراجعت میکنین، می توانید که ویزای دبی دریافت کنید. نرخ ویزای دبی رسما $100 است و شخصانی که این ویزا رو برای شما میگیرند میدهند در بالای این $100 کدام حقی در خود میمانند و سپس به شما میدهند. یعنی در مجموع $110 $115 همین گونه است تا $120 و ویزا بسیار هم فوری میبراید و میتواند که
дар зарфи як рӯз визаи Дубай дарёфт кунед. масъалаи визаи корӣ чӣ хеле аст? визаи корӣ аз тариқи тақдим намудан ба кадом вазифа ва кадом коре бо соҳибкор ҳамоҳанг мекунед. соҳибкор худаш барои шумо виза мегира ва ақдномаи амал ба шумо мекунад, яъне ки ақдномаи кор менависен ва ин соҳибкор чанд муддате ки бо ақднома менависен, 1 сол аст, 2 сол аст, дар тамоми ин муддат ин соҳибкор уҳдадор аст ки аз шумо нигаҳбинӣ ё ин ки масъулияти корҳо ва рафтори шуморо ба уҳда бигирад. хубии ин ақди амал ё ин ки ин изни корӣ дар он аст ки бо ин метавонӣ ҳам фарзанд ҳам занатро оварда дар ин кишвар зиндагонӣ кунед. албатта ҳамаи инҳо бо ҳамоҳанг бо раиси кори худ мешавад ва шартномаҳои корӣ ҳар гуна мешавад ки оё суғурта ё ин ки нигаҳбинии ҳамсарат, хароҷоте ки зану кӯдакат дорад, оё раиси ту ба уҳда мегирад ё намегирад. агар ки нагирад, пас хароҷоти суғуртаву дигар чизҳо дар гардани худи ту мешавад ва барои ин ки дар ҷои хона бигирӣ, расходи хона мешаваду суғуртаи зану фарзандат дар гардани ту мешавад ки инҳо камтар хароҷоти бисёртар дорад. аммо ба ҳар ҳол метавонӣ ки бо визаи доштаи худат зану фарзандатро ҳам ҳамроҳи худ биёрӣ. ин барои касоне аст ки мехоҳанд занҳои худ дар хона биншинад ва касое ки мехоҳанд ки заношонам кор кунад, пас онҳо алоҳида ба CV ё ин ки ҳамун ақдномаи кории алоҳида метавонанд ки тақдим кунанду барои худ суғуртаву ақдномаву ҷои кори алоҳида бигиранд. ин ахир динозаврро ёфтем. меган нестай ина динозавр. инеро динозавр меган. ин биное ки ҳаст бинои бурҷи халифа ном дорад. аксари туристҳо як бор меоянд ки ин биноро аз наздик бубинанд.
нарху наво дар Дубай як камтар қиматӣ аст, чунки ин давлат давлати туристӣ аст ва нарху наво ба қурби дирҳаме ки худшон истифода мекунанд бисёр ҳам хуб аст ва ниёз нест ки дигар доллар истифода намоянд дар уҷа. доллар дар Дубай $100 362-63 ҳар гуна қабул мекунад дар саррофаҳо ё ин ки ҳамун ҷои пулмайдакунӣ. яъне барои зист дар Дубай хароҷоти хӯрданиш як камтар қиматтар аст. масъалаи хонаҳо метавонӣ ки аз $200 боло хонаҳои камтар даруннима, яъне аз шаҳр, аз сентр, аз маркази дур буда барои худ инҷа мебинем соҳилои Дубай ҳаст ки ҳамааш бепул ҳаст ва ҳар вақте ҳар касе ки хоҳад метавонад дар соҳилои баҳри Халиҷи Форс дар дилхоҳ вақт омада истироҳат намояд. албатта ҳаст ҷойҳое ки маҳкам аст, барои хос занҳо ҳаст, дар рӯзҳои муайян, душанбею чоршанбе меган, ва ҷойҳое ҳаст ки боз аст, барои ҳамагӣ аст. ва чӣ гунае ки гуфтем, дар шаҳри Дубай ҳамаи ҷойҳоша мешавад ки ба автобус ё ба метро рафту омад кард. як барнома аст ба номи Сеҳел. дар телефонатон насб кунед, ҳар ҷо ва ҳар автобуса нишон медиҳад ки ба куҷо меравад. ва ин ҳам яке аз бозорҳои калоне ки бозори самакш меган, яъне бозори моҳиҳо. ҳама гуна навъи моҳиҳоро метавонем ки дар ин ҷо дарёфт кунем ва нархҳои беҳад ҳам хуб ҳаст. моҳиро метавонӣ ки аз ин ҷо бихарӣ ва дар ресторанҳое ки дар пушти ҳамин бино қарор дорад бурда тӣ ва барои ту ба беҳтарин шакл пазонида ва тайёр карда метиҳанд. агар беҳтарин моҳиро масалан дар ин ҷо килоашро 30 дирҳам 35 дирҳам гӯем, худи моҳиро бурда ошпазхона тоза мекунанду мепазонанду ба ту меёранд ва ошпазхона дар навъи моҳӣ ва чӣ гуна тариқаи пухти моҳӣ музди худро мемонаду баъд аз шумо пул мегирад, ё ин ки хоҳен худ дар хона бурда ё дар гостиница бурда ба худ дар он ҷо бо дилхоҳи худ тайёр намоед. барои гаштугузор бо такси бояд гуфт ки сари ҳар 1 километре 2 дирҳам мегирад ва 2 дирҳам тақрибан 6 сомонии худамон ҳисоб мешавад. вале метавонем ки карти метро бигирем ва бо метро тамоми Дубайро гаштугузор кунем. ин тавр расход ва хароҷоти мо камтар мешавад. картаи метро ҳаст як тарафа ҳаст ва ҳаст картае ки ӯро мехарид, зарфи 5 сол муҳлат дорад ва 25 дирҳам аст ки 6 дирҳами ӯро танҳо барои хариди худи корт сарфа мешавад ва бо 19 дирҳами дигар ту метавонӣ ки дар як хат сайри метро ҳудуди 3 дирҳам расход кунӣ ва дар хат сайри дутарафа 7 дирҳам ё 8 дирҳамро дар бар мегирад. бояд гуфт ки забоне ки дар ин ҷо аксариятҳо суҳбат мекунанд ин забони англисӣ ҳаст. дуруст аст ки ин давлат давлати арабзабон ҳаст, аммо бо вуҷуди ин ки аксари коргарҳо хориҷиҳо ҳастанд ва аксари касоне ки дар ин шаҳр ё ин ки дар ин давлат омада дидан мекунанд сайёҳгарон ё ин ки туристҳо ҳастанд, ба ҳамин хотир забони англисӣ забони расмӣ аст ва забони арабӣ низ истифода бурда мешавад. ва ногуфта намонем ки дар масъалаи боду ҳаво
این دولت یا این مملکت همیشه با هوای گرم و تسپون دارد. یعنی خود به خود در بیرون گشته نمیتونی و زود عرق میکنی. ولی خوبیش در این است که همه ماشین ها و همه چیزهایی که استفاده میکنی مجهز است به سیستم خنک کننده یا همون کاندیشنر. برای همگی استراحت و یا اقامت بهترین را آرزومندیم در این شهر و امیدواریم که در هر جا که هستید سرفراز و سربلند باشید. باقی در پناه خدای بزرگ.